Kriogene vode obuhvataju vodu u čvrstom stanju i vodu vezanu za hladne geosisteme, pre svega sneg, led, glečere i permafrost. One su ključna komponenta globalnog vodnog bilansa, ali i izuzetno osjetljiva na promene temperature. U hidrologiji kriogene komponente nisu samo zamrznuta voda, već dinamični rezervoari koji akumuliraju vodu tokom hladne sezone i oslobađaju je tokom toplog dela godine, pri čemu oblikuju proticaje, kvalitet voda, režim erozije i učestalost pojedinih prirodnih hazardnih događaja. U akademskom smislu, kriogene vode su mesto preseka klimatske fizike, hidrološkog modelovanja, geokriologije, geomorfologije i hemije životne sredine. Njihovo razumevanje je presudno za predviđanje sezonskog vodosnabdevanja, rizika od poplava, stabilnosti planinskih ekosistema i dugoročnih promjena vodnih resursa u uslovima globalnog zagrevanja. Sneg predstavlja najrasprostranjeniji sezonski oblik skladištenja vode u hladnijim klimama i u planinskim regionima. Njegova hidrologija zavisi od količine padavina, temperature vazduha, vetra, zračenja i karakteristika podloge. Kada se padavine jave u obliku snega, voda se privremeno odlaže u snežnom pokrivaču. Time se menja tajming oticanja, jer umjesto trenutnog površinskog oticaja nastaje sezonsko skladištenje sa kasnijim oslobađanjem tokom topljenja. U regionima gdje je sneg dominantan, minimalni proticaji se često javljaju zimi, dok su prolećni proticaji pojačani usled topljenja snega. Za hidrologiju snega najvažniji su: prvo, vodni ekvivalent snega, količina vode koja bi nastala potpunim topljenjem snega. Drugo, gustina snega koja raste tokom vremena usled sabijanja i metamorfizma snežnih kristala. Treće, stratifikacija slojeva, jer različiti slojevi imaju različitu propusnost i sposobnost zadržavanja vode tokom topljenja. Četvrto, sadržaj tečne vode u snegu koji nagoveštava prelazak u fazu intenzivnog otapanja i povećanog oticanja. Topljenje snega je energetski proces. Na brzinu topljenja utiču zračenje od sunca i dugotalasno zračenje atmosfere, temperatura vazduha i turbulentna razmena toplote. Toplota koju donosi kiša, naročito u epizodama tople kiše na snežnu podlogu. Toplota tla i podloge. Kada se u snegu stvori tečna voda, ona može da se zadrži u porama snega dok se ne dostigne kapacitet zadržavanja, da perkolira naniže i formira oticaj na kontaktu sa zaleđenim slojem ili nepropusnim tlom, da infiltrira u tlo ako je tlo odmrznuto i propusno. Posebno su kritične situacije kada topla kiša padne na postojeći sneg, jer se tada kombinuju dodatni dotok vode i ubrzano topljenje, što može dovesti do naglog porasta proticaja. Led, a naročito glečeri, predstavljaju dugoročniji rezervoar vode u odnosu na sezonski sneg. Glečeri se formiraju kada višegodišnja akumulacija snega prevazilazi topljenje, pa se sneg transformiše u firn, a zatim u led, uz postepeno povećanje gustine i gubitak vazduha. Ključna veličina za razumevanje sudbine glečera je maseni bilans, koji predstavlja razliku između akumulacije, pre svega snežnih padavina koje ostaju na glečeru, ablacije koje uključuje topljenje, sublimaciju i odlamanje leda ako glečer završava u vodi. Ako je bilans pozitivan, glečer napreduje ili se zadebljava. Ako je bilans negativan, glečer se povlači i gubi masu. Važno je naglasiti da povlačenje fronta nije jedini indikator, jer glečer može gubiti masu i kada mu je front privremeno stabilan. Glečeri doprinose proticaju na dva načina, kroz topljenje sezonskog snega na glečeru. Kroz topljenje leda koje predstavlja trošenje dugoročne zalihe. U periodima toplih i suvih leta glečerski doprinos može stabilizovati proticaje nizvodno, što je važan hidrologijski efekat. Međutim, u dugom vremenskom horizontu gubitak glečera znači smanjenje te stabilizujuće uloge. Glečerske vode često imaju specifičnu fizičku karakteristiku, visoku zamućenost zbog fine suspenzije nastale glacijalnom erozijom. Ta čestica, često nazvana glečersko brašno, utiče na transport metala i fosfora vezanih za čvrstu fazu. Hemijski sastav zavisi od litologije podloge, vremena kontakta i prisustva karbonata, silikata i sulfida.
U pojedinim sistemima oksidacija sulfidnih minerala može doprineti povećanju sulfata i kiselosti, mada je to snažno uslovljeno lokalnom geologijom. Permafrost predstavlja tlo ili stenu koja je smrznuta najmanje 2 uzastopne godine. Iznad permafrosta se nalazi aktivni sloj koji se sezonski odmrzava i ponovo zamrzava. Hidrologija permafrosta je specifična jer zaleđeni slojevi često deluju kao barijera za infiltraciju, usmeravajući vodu ka površinskom oticanju. Kada je permafrost stabilan, infiltracija može biti ograničena, a oticanje brzo, što povećava osetljivost na bujične tokove u periodima topljenja i jakih padavina. Kada permafrost degradira, dolazi do povećanja dubine aktivnog sloja. Promene puteva strujanja vode, jer voda može prodirati dublje. Pojave termokarsta, sleganja tla usled topljenja leda u tlu, što menja mikroreljef i hidrografiju. Promene u stabilnosti padina i povećanog rizika od klizišta u hladnim planinskim regionima. Permafrost je značajan rezervoar organske materije. Njegovo odmrzavanje može povećati mikrobiološku razgradnju i oslobađanje ugljen dioksida i metana. Sa aspekta kvaliteta vode, odmrzavanje može povećati organsko opterećenje u vodama, promeniti boju i povećati transport rastvorenog organskog ugljenika, što može uticati na tretman pijaće vode u nizvodnim naseljima. Kriogene komponente stvaraju specifične rizike koji dobijaju na značaju u toplijoj klimi. Prvo, poplave usled naglog topljenja snega, posebno kada se kombinuju sa kišom. Drugo, ledeni čepovi u rekama, kada led blokira tok i izaziva izlivanje. Treće, proboji glacijalnih jezera, gde akumulirana voda iza morenskih ili ledenih brana naglo oslobađa velike količine vode nizvodno. Četvrto, nestabilnost padina u zonama permafrosta sa pojavom odrona i klizišta. Upravljanje ovim rizicima zahteva monitoring, hidrološko modelovanje i prostorno planiranje, naročito u planinskim slivovima. Kriogene vode su među najosjetljivijim pokazateljima klimatskih promjena. Povećanje temperature pomera granicu snežnih padavina na veće nadmorske visine, skraćuje trajanje snežnog pokrivača i menja sezonski režim proticaja. Negativni maseni bilansi glečera dovode do povlačenja i gubitka leda, što ima posljedice na dugoročno snabdevanje vodom u glečerski zavisnim regionima. Kod permafrosta porast temperature povećava dubinu odmrzavanja, menja hidrologiju, destabilizuje teren i utiče na emisije gasova i kvalitet voda. Važno je razumeti da promjene nisu linearne. U pojedinim periodima može doći do privremenog porasta proticaja zbog ubrzanog topljenja leda, a zatim do dugoročnog opadanja kada se zaliha leda smanji. Monitoring kriogenih voda obuhvata merenja snežnog vodnog ekvivalenta i gustine snega, daljinska osmatranja snežnog pokrivača i glečerske površine, merenja masenog bilansa glečera u terenskim kampanjama, hidrološka merenja proticaja i temperature vode u glečerskim potocima, praćenje aktivnog sloja i temperature tla u permafrost zonama. Modelovanje se često koristi za povezivanje meteoroloških podataka sa topljenjem i oticanjem uz kalibraciju na lokalna merenja. U kontekstu upravljanja vodama posebno su važni scenariji promjene režima protoka, učestalosti bujičnih događaja i rizika od poplava. Kriogene vode, sneg, led, glečeri i permafrost predstavljaju ključne rezervoare u vodnom ciklusu koji kontrolišu sezonsku raspodelu proticaja, utiču na kvalitet voda i određuju niz prirodnih rizika u hladnim i planinskim regionima. Sneg je dominantni sezonski rezervoar, glečeri su dugoročne zalihe, dok permafrost oblikuje puteve strujanja vode i stabilnost terena. Klimatske promjene menjaju sve ove komponente, skraćuju trajanje snežnog pokrivača, smanjuju glečere i destabilizuju permafrost, čime se povećava potreba za monitoringom, modelovanjem i adaptivnim upravljanjem vodnim resursima.